Zahvaljujući izuzetnim prirodnim potencijalima Ibarskog Kolašina, opština Zubin Potok i Institut za teritorijalni ekonomski razvoj započeli su 2013. godine razvoj aktivnog turizma u ovom kraju. Projekat Outdoor In finansiran od strane Evropske unije, dobra strategija kao i promocija doprineli su tome da se ova opština danas može pohvaliti brojnim turističkim sadržajima. Što se tiče turističkih proizvoda, ono što mi možemo da ponudimo u Ibarskom Kolašinu jeste pre svega Via Ferrata kao jedan novi turistički proizvod, proizvod adrenalinskog turizma koji predstavlja bezbedno penjanje na stenama berima. Takvih Via Ferrata obično one su poznate na Dolomitima, poznate su Alpima, Norveškoj, Francuskoj, kod nas ih uglavnom nema, ima jedna u Peći, jedna mala u Čačku i kod nas i ove godine nadamo se da ćemo nastaviti pa ćemo napraviti jednu od najimpozantnijih Via Ferrata na ovim prostorima. Pored toga imamo 120 km planinarskih biciklističkih staza, imamo u ponudi kajaking na jezeru, imamo ribolov, paragliding, imamo rafting stazu i rafting. Nedavno smo napravili stepenice do izletišta Garadina u Zubinom Potoku, tako da imamo i taj sky running i izletište na samim tim stepenicama koje su zaista impozantne, vidjet ćete i sami. Imamo naravno ostale sportove na vodu i kupanje, vaterpolo, razne igre i tako. Tako da Zubin Potok postaje prepoznat kao destinacija za aktivni turizam, pre svega turizam u prirodi, za kampovanje, prosto postajemo mnogo bitna destinacija i svake nedelje prosto dočekujemo nove turiste. Interesovanje posetilaca za turističke sadržaje u ovoj opštini je sve veće, posebno među mladima. Pre svega ciljna grupa su mladi i ljudi koji su zaljubljenici u aktivni turizam, to je negde do 45 godina, mada imamo i sadržaje koje uključuju i nešto starije starosne grupe, pre svega oni su zainteresovani za obilazak manastira koje imamo, ovde imamo manastir Duboki Potok, tu je i manastir Crna rijeka u neposrednoj blizini naše opštine. Interesovanje je prilično veliko, evo letos mnogo više nego ranije. Svako nađe nešto sebi zanimljivo u Ibarskom Kolašinu, ima različitih aktivnosti, razvijaju se i smešteni kapaciteti, tako da evo ove godine turistička ponuda je mnogo bogatija i mnogo više ljudi dolazi nego što je to bilo ranijih godina. Akcionim planom koji je opština Zubin Potok nedavno usvojila, predviđeno je da do 2020. godine ovaj kraj postane jedna od vodećih destinacija u aktivnom turizmu, koja će godišnje privlačiti i do 20.000 gostiju.